Nirujina ngutungora tukari wiki asama tukari yogo kore mirimo rero anasumuru Ensakia soberete twakora nesenjira ya bena bari county Nyamira abari county ya Kisii na barasi county chinde asenze yetu ya Kenya twabariga nino embali barasi chinse cyangumbu ne tukwira libagiri ya bena ko bari ne asemambia abone atopate ina soa imeyo muroberio ne bikoro ta torusi bikoro tubona soa ime kabisa o ene kibina wa soide akera tutaina nka YouTube atirite kuru tumere uchumbe yawe trust namba irasiskine igora abo tenga ki wiki yao ya chire mpaka twikirituko lijumana na rali yorobereti asirituko rero nerili bagale bano gukora ni mwanchu muri ndonse soberede obenainte go ikomwere jusha utanero kone kuna mali ogine chibijago chira tunjira ya bene ekaririane di Brighton makoli bia mono bwakire bono mwanchu muri gere bwakire bia ndonse soberede na inchiria nensara nyarangi ontita Ijuma chitariki 13 chitariki kiro chinchigenderete kona gosuka wango igantu achengerete umwako muya itariki yemo roche matuka asukire na yegendera gusuka na matuko kokubika mirobiri ya senchera yubekirano egere inyariko bakigwikirana mwanchu murigereria umwako yetu atebanga umwaka bwa monchurio tuechenchiri amagima aitu yakaruko kya karogosuka gendera kona kubika ngankibono kiliuganetie ase umwako umutinyi no morere kigima umwaka no muye kigima kolende oisire konaraliko igabano mwanchi muri ndonse simubere tebo no mambia toireri bagari abene kubaregania asomurubiri Ensakia Ijuma ekera bono tukwareganiretie atari make korogaiga ase studio tukumanyinga nkikegenderete andonsi asore asense ya Kenya na isiko yense ya Kenya bali bagutobwati abamenyete chinsemo cha diaspora abaraboto bumanye nkikegendereta iga inka igabana to baisa gusuka to baisa konyegara enero Ndizi TV once mu Gusii tukole Ijuma bagotebanga members day and bate shortest day ntokumanya na kireri yengi kolende okonyorage mirimo ya guswana nira okonyora kurali tukole Jumatatu abantu nigo bachagete ne kirundo kego chika Jumaine kirundo Jumatano boigo Alhamisi bachakira gokeya Ijuma kwanyoranga aguswa igabanya ibintu bya sukira ke abantu bali kona gwekora mono bande niko bacha kwaligania sabato bali barabanya sabato na bande bonsi pipa kungendereta kwaligania ali tukoli abo igobana ndonse soberata toire libakali abene tokoso ya sumurubira senchira ya bene tobate ya mashabiki yetu mwensi pi hapa ni nyumbani mshafika inuso imene bikoro tubune mto Brighton aba boldie bono mambe ntumete soli bwaterete ntumete so wacha kireri tukoli yao ebenya gitari ole TV nero ngona koligeri ole Ndizi TV togosabiro bwene bwango amalio gakolegasi egere okole mirimo ya senchira yobwekerano asebono tonyore wetrase mitandao producer itungagerete ya bekire gali ya Facebook live Ndizi TV News digital YouTube not only live Ndizi TV News naenda karo kwana nentugo chagiga ase studio inamba yeseminere gorogalia nabo tutumira ujumbe otumenyenga nkaiba nole chinsemechiga chinsechiga cyabona mambia shambikito mwensi pikora team diaspora team apana kosa team following na bali mwensi abageni mwasoi metokote abotame na karibu wa mgeni hapa ndio nyumbani hapa ndio kwetu ngobono gambana intwe asenchera yesimi tomanyanga yugo toka social media jeito abakonyora Brighton makoligali ya Facebook na nchonyora na Sara on Twitter Ndizi TV na makonyora Ronaldo Ndizi News digital nzemo ya Facebook kwa sensemo ya YouTube ni Ndizi TV News ase semeli tweet na voto tweet @Ndizi TV News yo genda utobwati asenjira ya bene kabisa sana mbia mana sana mwanchu muligere ngayole nigole county ya Machakos Kitui ngayogo toka tolikere ujumba nyakole Nairobi nsemo kiyole pipeline Kitengela Mountain View ngayogo toka anyakole chinsemo cha Gusii totebinga ngayoto bwate kurwa wadikiye ase county ya Gusii ya Kisii abayigo Nyamira sanga munaito bano mambia egere to shout out kanga mwachakire gotumaji ujumbe egere tumanyanga tuko pamoja Sophie Kemi Motangi enelishabikire tokora chinsemo cha Nyangongo era nimete akondani kompigo Chris Arogo ntumete nolime mungwana naro kurukyoge nebira ke kolende nere nimete nolime sagini nkoro chinsemo cha Nyalibali Masaba Nyasimi nkoro nyanchwa George Monkoro nyanchwa boigo bagenderete gotubwati asenchira ya bene Samson Rosso nkoro Gembo amone Valerie
Irene Bikoro ngora chinsemo cha Mountain View Nairobi. Felicitas Nyanchama ngora chinsemo cho Moso cho Eric Baraza nere nkorogaiga aiga essence ya Nyamataro nere nkolenginali me yomorobelio na mashabiki mwensi piba kora wanomo chairperson diaspora Kennedy Mirieri abajare mtoto wa jirani Fen Ombaso na boigo bonsi pia bo David Kimori andonsi asimule tuwabaliganire bono kala nito chinsemo cha New Jersey na boigo Dennis Matundura nkoro chinsemo cha Toronto ntuli kumwe balabani Onami koro chinsemo cha Minnesota alafu Keystone Chari na ni koro chinsemo cha Menyinkwa mwa Muriango Gardia matuko 352 tokoro. Njome tena acha. Irene. Njemado. Kwa tena sensibility break to kuirana na ngito kora. Mbarabia baso. Mbarabia baso mi yumoro. Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona Turiguchi ko babuna butambe Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star nyagote wagagunga jirani asomoroberi wa Gusii Urban Blaze #ya mitandao yonsi #ekebemberi nyoromoroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami Aliagendreta simitandao Chingeru Chia aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Spexels Opticians abubale sikliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic macho bora kwa wote. Umurigeria nigoga nitiko gure binto byogo tumeka buo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiriyuga nitie aseriguriria kebosani aba gusimwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere
amafuta y'ing'eni, icumbi, chichuyus, ebisuguti, amabere n'amaji y'ukunywa. Boigo nkoni bali chisabuni chimete na chiria chechibauda, ebibiriti, tissue paper, emeto, ebitabu, ebirugu by'iki plastic n'ekitangi cy'ukubikira amaji igati y'ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisengenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikagwo ekero kwagurire nabuigo nabokubekea oda yao kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisiabo na basi chikeshe bitaba barikera nande na make sure yo deri na enana e customer manya no rigete odo korireki obyeru nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bintu ni 24 hours ibintu byabo bakorireki babinyorire uru superstar ngutariere bintu satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Bana no ma jomori on Ndizi TV na twire ni kurwa sensa merinde i studio kwene kibuna ande twakwire ni kurwa sensa meri kan to kwire na turire nambara bali mato meri SMS na simambi ya boniga anna somro berwensa kya simambi ya bone no semerweto no karanste seiro ya ande tutorial osandonsi sobere tora karanse meri ya check ya kego sara katwara iranda sensa meri inde i studio Joshua jikora ne kune binto biara bwene irake ona watu taine binte bio kone liugindi bwato bokorgano wake ona watu taina liugiri iranire ya kamera mu akore ne check ya kego mmono una kemi Sophie Motangi ate ne liugiri ndia bwate mechando kego ngate na Sophie na bana watu taina walibure bia ero yao gabu se na ndi bwate emechando meke igo tedo enda sense meri SMS yake ndo number bya watu meri SMS ya basemambia boniga God our Lord will wipe away every tear for you from your eyes. There will be no heartache, crying or pain. Morning my beloved one, have a blessed day and free and enjoyable day. Biamono aso to SMS yao asimambi ya bona lieta ya autorito metiga ga konde ko rande no lengo toma message ye anene liyo go toko semeli asimambi ya boniga morning abana abaminto Brighton wote bana le biamono nya simi na korode ko bataine ngi kyagara de gia koreka lakini bono rende abo sawa biamono ko bataine nya simi biamono na mosabigita kura bodene akimto birega morning Ndizi TV yomo Gusii mosadvini from Kyoge amasabiki onsi makori ba ngere echai ege kombe kemo na Sara aba elindasi elimo yombye mona
oyo Moses Vini kurujinse majiri chia kioge agoteana bono ere cha ya mambia atokwa aba mashabiki dons njibono ngeire taski yoko bae chai chimba elindasi kemo sara nere tibona arosia mandasi aba elindasi elimo bemano mwanchu muligeria gendera gutuma ujumbe yao bono kulinde tiganda abwata bali batumire gwetera ase fan page ya Ndizi TV News wetera nsema ya Facebook of course Ndizi TV News digital ndolenga barabia babwatukire chi SMS chabo Edwin Ondieki agoteba watching live from diaspora USA. Say hi to the people of Kisii town. Bantu ba mu chibusongo mwakwani wekora chinsemo cha USA no mungwano kwa Edwin Ondieki. Keston chari aso etekare kora chinsemo cha Memoriango menyinkwa agotebanga nage ndete kubwatio murobilio awachia person Kennedy Miriere agoteba tuko pamoja Ensakia Bwakire bya kurugaiga ase lirobolia Gusii Jared orure maturity nere kora chinsemo chia Kimera ward agoteba noali mikroboma abugetutu bwa Masaba Isaac Nyakenanda agoteba kurochinse cha Moweko niko ndani ya Ensakia Toto Pendo following from Kisii Mwembe. Good morning baba Toto Pendo meta wanogende tarisha uku ukijinize no murubili Ensakia bono mambia asante sana Maturi Vincent nera agoteba kurobu machoge burabubuge sianko agoteba noali mekomo labani onami kurochinse cha Minneapolis Minnesota agoteba morning tuabukire bya Ashley Ademola nera agoteba good morning team Ensakia following from front door nabaga ni reli tukoligia na ende rero Free Friday no kwebwatoka woka oyo Ashley Ademola ogoteba kora chinse mocha front door kurende ntokumanyie asante ase ujumbe yao naye gendera kutumia ujumbe tukomageka leo ni pole tunajua leo ni Free Friday leo ni Friday hatuna mambo mengi sana yani tukosanga naye watu wakerangerelikiao tunaangalia ujumbe egeri tusuke gochimotu igolera ntulikoenda mone speed bineli yabo tambe kurende kuengejani mdogo tukona gosemania ngora aigase studio tomu masomi na gende tukuligerera 90 century mitandao andago tabanga korobo mabachonya Igwe Nyamira agoteba bukiete bya anawakilisha vya kabisa kanongora nda sensemeli ya Brighton Makori asensema ya Facebook ni ondo jena Jazz ruanga gato korwa sensema kenguso niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka tena wabandukingo mpaka mwisho wa kipindi Kiristeri kurujisamo jirjao basi nyaboterere ahote amorioka mpaka engoli umwane mbosh kurunya kyogiro masagara mwamokongu akondani kama kawa watana totegerere tena ndaturigireti asenjera engia kabisa maserina possibly out an account in korwa ogembo no nime yomurobeli sikwela ondabu adena kurumagenje mpaka ekenyoro kyanyagenge niko ndani wapi tata sospita Mathea Ziribia Daniel Bonivasi Agostino Stephen Nyaruri Jared Bernard Dolin Moige pamoja na mashabiki wonsi Vandes TV waingie ndani kama kawaida Kemi Sophie Motanga adena noale ime yomurobeli I'm right there with you abana baminto emambiengia asa masabiki onse Ndizi TV Good Friday biamona basabali mandate automatic SMS tina semambi yaboniga ekarojera nyanusi mwenga neno alime yumrobelio ekiongoze vanionzerio akondani kama akondani korobonchali mose autana no alime yumrobelio Violet Maisiba autana niko ndani kama kawaida Benson Oigoro nera autana ga kiabana baminto na abokire ekero nganye tamagaseti edit ko lero ningo bakirambia mana bana baminta so gwetoma mo gwetoma kwene mambia mwanyesa seed na tebre na bono asekrosara akwena na mandasi abere na ande tigaye na ne nonye nane nje piriane anyentomere goja mbimano Benson Igoro ahote na bono tetomete chai na mandasi sema yaboni biamono mwanchi muligani ndoche Esther Ongwai kurachisemo cha Kitengela agoteba akondani ya show atagete tomo manyama gazeti agoteba na minte moko ya kwana utadhania imeandikwa na Kisii lazima tokotebi na ende tokumanyie
ase omunuko iwabu Yesta salimia watu wakitengela Krisorina na Chris Oyunge na barabankuro Westlands Nairobi bagote banga togo getebu ya mtu anakonyora makubamba roba umeta banambali babanji ba chingoma sana cha makubamba roba kolende tuko pamoja ntochoko batebyo gochumotwe asante nyange nya Nicodemus akulika bateba good morning akabeka emoji yobwanchani abateba nganjite Ndizi TV omurobili bwensakia na Sara na Brighton biamono kiandage ikomi andoche Hailin Marubi korochisa machakiragia abateba kondani ndocho moswete kwa lea obi ko era mashabiki ya magani kigimaso era somoro bikochi nsema cha mugunga agotebanga wako ndani nindo chomosu anaro kwa Douglas kochi nsema cha Sameta nera agoteba mbaligiritebu ya bila kumsahau Sablon Zalo Okoza nera agoteba ako ndani ya show kwa South Mugrango Hezron Mose I'm right there with you from Mile Mbili Kisii County biamono sana asoko weme kochi nsema cha Mile Mbili ayuni yule moja awataba watching live team diaspora tuned biamona sana team diaspora soko endra kubwati murobelio usubati naro nero kwa Lydia Nyaboke kwa Qatar alishabikiria usana wecho ntenga mkwani Brighton kiandage komi alishabikiria Ensakia kolende she is more as Brighton biamona sana Lydia kwa lenginga Brighton ameshika hiyo yote ujumbe wote besoko tukumaga asenga nchontoga ndeta kuna go shout out asenchira yobo ikirano kulende bali tutarasoma mubesa kuyamase kwereka tugenda turumurobelyo ntogendre gukumanya senchira yobo bya kabisa manje molene wiki ya kabera se omoti nyumotangani nande wiki emwe wiki ya kabera so nyumotangani somwako yoiga nande wiki ya kabera somwaka yoiga bono nelina ntoenderere kunya kubeko boroso asumurubiri w'Ensakia nyiro n'umurubiri w'Ensakia naro koja kiri tukoria dichake matakataga nelina niko tukoria diraberibe ibaratotano lituko lyaga asumurubiri w'Ensakia gatori chake buya litukoria chuma kurwa sama tukama yani gato akatwarire amangana emweto gatoteye mwachumuriro manya kigenda yes yoto akatwarire bwatoke gato akakire jinse ya manenusu niko twagasukiria magogia ya twatenena twatenga kabisa kine karo muroberi nande mirobina ya menta Ndizi TV tukateana muroberi bwatoke uraruo lakini ntwaroje wiki eria amashabiki mwarigete SMS chino just studio mukobona ngaki tobore muikaranstege ka mukataka kutakana tungaki yangaki yanyarekana muroberio mura ebwatuka kegera kunya mwatote bina mwataka kwania magogi abande mwakarire muroberi Ensakia majuma moteneni muganyete mwebwatuke ebano mwanjumurira rodi tukurira ndotaka tura engage naye turajaka gotenga gosegwe bwatuka tutaka tura engage naye otutebina gati yemeskieri twakabugira hande moskigi orato to tukugedi tukuri chumo singeri kikoraganie tokorere tukuri chumo chakense ya monenos kerto boeka mate ni no tena to kwande weekend magoro matatu Jumatano Alhamisi Ijumaa no ta tendo kerige ko changamsha no taina ne ngorio ta tuja kungusama taigo na bathoga cha wanenge ndikiro ko yo kunse kwali na baigo tawo bo ili tandire ni nali ebirage kumusengo ningi no ta dominyoke ne jiguni to deina ko semos kikio ta tore te kero mo sikio lionde ni kwenda jinsano na isato asomurubirwe kebembeli gondo karadene na tigo skoro lakini bona ahenkura ndo korre chuma bona metena to boreti manjumuri boli ndura ndo korre chuma ujagera emagasiti anaro na gumanya ngakiri tukuria jagira kino jagira ense ya manenu mpaka insisa tungura ndo korre kitara butura koredere njiri jota gedera kidumbero nero Jumamosi nero ndo konyereda erego tagede to koredere bona mambio ora regese jiridims mesikinero bona na pomo chumuri ato tebina aki kanyo to SMS ato tena ya asumuro wili bwatoke rotere bwatera borro nero lakini musiki kibono takiro toreter kro to atigira basania barende banka agaiga to abaire ikasumuro wili kebembe na bekiro yogo sena sabibi wakibekiro biyo mtu Brighton ebwatoke konye yasoire ase amanko yabaligiriria especially our viewers asumuro wili bwensakia kurende tikotoko enda na monchuryo makemake this a new year ebintu mbiro to kora ngora kurende to kubikora intutueka na inu nabamongani numutorigete mebe nabangani mbaro
koro batuligete so nabogo tutebinga inki oraganiri tukolia Friday edition asensema ya ibwatoke ense amene nusweka chinsa isato inki kelioro chitorarete asenge chamangana Gusii urban music wono twa ya suguma tokairero musubati yo minto menya kieni kegima koroko Petronila Mokeira asomero byo Gusii urban blaze aka ekebembeli abasani baito batuka gali benyorera libaga kabisa egere ba showcase emirobiri yabo bona etotebi bono mambi gwetera se ujumbe tamonyerere metegeka bone toko monyerana keli tokora abantu basabire mono tutakileta igo tokoleta live and direct asa mashabiki tuchakirinya sim nero tayanga lero Free Friday what happened totebi nganki turarete asenge chamangana yo muziki bono oli kabisa twali kwebwatoka ntwayo suguma wochia sekebembeli totebi nechi rhythm nechi reggae nechi country music tuende jibongo bona tuende tuvuke mpaka matuvuke mipaka tokoreta bono wega Jose Camilo no maide Jose Camilo is the icon mbare bakorunga chinse jangu mpaterde kabisa ngumaite kuru Tanzania kabisa Tanzania mbayo ya bare Ivan Boso ya Bueno, macho moriti gato te bina que oragani tokoretero ko jakerense ya manenu so ese story tukuri chuma topo que tu dena topo eka intu kirora dena bo ne to tole tero jirege tu me dena dure ya dijasti to te me tentu na basa bogi to ko na kina tu adijasti tu are dena itarab tura korete jiridim tura korete jibongo oseninki intu na wato te bi gatoro na tu ina ya bantu bitum patake teiga intu na basa boge digo to tune go jialia to na kitwene kina tua balance ri kintu te dio boeke oru agaiga tene na todo dina bona ditua korira magazeti na ndo te kusuka go jiaboli ne remote yo kanye tena bona tiaba kora magazeti ya tua chakana na tua kora tuambie kile mnahitaji tutawapatia chaka gotomea ujumbe matotabinga on Friday nkikeli morata ke tolete ekarabona tutigeta mangana ye muziki ye ya Gusii mwaro chitwale ku host abana muziki korwa Gusii mono ntu host yabaka mtu fulani yabo Vizo Classic yabo tume host watu wengi for the last 1 year one is another time to take another step tutabikirimuga netika bisa somero bwensa kia uchakerense mone nusu ntuntu baleterero litukore jumalioka today litukore jumalioka egera tolenga ki tokubwata naso bwamo to adjust with the changes egera tuskebosyo tokinumero bwensa kia na kikia to batabiga tutayitemo be comfortable tutayitolete gento nabotokoleta by the way but nabotorare tonyorenga watu wengi amjapenda ende ntokoleta gento mutanje tingolende togokolera what for na mashabiki yetu tupatie lakini labda ni unami send us the SMS mototabinga inki mutagete tubaletere on Friday uchakera this must okay this must okay Debe bandorero ngwana basamba sita bara manyende litukeli ngaki akitokora senjira ya bene kabisa ikobono gendere tumira ujumbe yao ya bene asenjira engia odaina ngaki oganeti tuske uchi bosio Moses Fini na ina bogo tumba ujumbe yao asenjira ya bene nditokonyore uno to debi to de to adjust to gireri gocha gocha to ake musasa to dena bantu wetu tubaraga Friday nek totebya yo mwanchu murigeria tulikere ujumbe egere tokoe kelioganeti asenjira yobekera nekero kwenda hotel ntonkera wanta bangi bagusaba during lunch time nabo montara sabe pilau nabo montara sabe kendi gyonse atagete kulinda bangi nabo bagusaba a mix konyora mix ya bangi banjete oro na into tumera karangerio tutapeperusha tutaperus tuananga abangi ngikeli batagete nabo nyane mix mwensi mutagete yesu kumanenya mega nubukima Friday sasa tuambie ekero bana to akoireri bagari abana you decide moto mo decide kegima ngikeli mutagete moboeka egento tutageti no boeka after magazeti watu wameboeka wameshaenda bia kabisa bana soma SMS bila abuja jitu magwana soma magazeti ya semambia boni gasa ndoche yuni yule moja ateba salimia watu wa Umuremi Fanta korochisemo chia wote
salimia watu wa Umurimi Fanta wote, asante sana. Eric Yokari omuigwa bwabagi choncho agotaba good morning team Ensakia, Sarah na Brighton, mark me present from Sugubonya Cheki with my dad Richard Mose, mom Josephine Mora, my brother Joby Chelsea, Vivian na Lena, tunawa watch hadi tamati. Mbia mono sana omugaka Richard Mose no mongene Josephine Mora anya muboge tekoro chinsa macha Sugubo no kwegena waito chiombe nchanyole chanjo ne chisese ne chimbuli ne chingondi mayaga yeke nyoleko maithe no burire buri anthrax bwe tugo no bwateka korera serikali ya kaunti ya Kisii bune bara bantu bomokia mbaige to mara moja na guchaka kwena ne chanjo yunka rengie gendrete mpaka bono Edwin Mwenga korwa Kajiado agoteba present watching live. Asante sana watu wa Kajiado, tunawapenda na endegendera gutuma ujumbe endekoro kwa nyolira yaiga na bako share na bausibande andonsi ase babelete Dennis Marubiko wa New Zealand awate abarabo niko baligirete Jumamosi wanaga baganyirete Jumamosi ijuma mara gobire na into karere ijuma mambi into atebanga chinsa echibwana ine na into mbaro tukabwete gose mbaro tukabwete tora head mbaro mbaro tubwete tora head sabron saro koza atena kuru ayora sauti mugirango no ndime Ensakia imambi yaboni mbimono kenda utoma ujumbe ina simambi yaboniga karoto kubortina inkiora gantokore tere dikure chumota garachensa ensa yaboni sugoika chisese karoto kuru kun mayato akora tere chingerane ne chagusiga igabasani abagusia kibono twabaire chinsa isano naisato basumurubure kabembere kibono nkiora gantokore tere litko lichumota krensa yamo nenus mbaga iseto imambi asumuruli wenzake toto ya sense mwe makasite katoka nyeti SMS chini karanto jena mwandire ko compose yabu nindo sobi kemi motange Keston Chari okay nyini nindo je nyasimi nindo jeno anaenda kunya kotai buga gototomere goja asimambi yabone ndarukweba eju yawo basi kandi toko mwebara kindi turiko kweba no naye mbaka umwetu twenda sense mwe makasite karombate gaseti ya The Standard na nchini mobate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana liroborito goseringana limwamu ndiribona bunaba Kenya banyorero mweso yani gagocha magiga yekambero gotenenia igoro ya ekero Safaricom goseman mobile money transfer charges kunyaja takiri gukini wa sense ya Kenya ibirengo biri abantu bagutumeka gosekero bakora transaction ya sejibese kunya yarigere ribuna komenta yarenge birengo biyaye kurende ekambero ni gobono kigetike karate neni amangana ayo hakika goje karutroje na amangana economy agendeze go kina mono ekaraba Kenya bande kurabuna ya obogimo bwa kongire na mangana economy ni go abwate gose hash economic conditions ekarajira sense ito ya Kenya yunaro airobolito asebechi kurinde gingo igorasi ya imeni jigo igorasi niko narayo asebeji gatano nomo na gatano na kabere boiga sebejene magaltena ngakimura ibwensanya de gakora mo yega bwa ase amajon a general service unity jesu bale kobekerwa egutu asense meri embakasi litko ligore bichenere chorabo akimura ibwense agwetagati ya machoni ayo kero ali go ligereri baredi gose ali ko kwa ledi buna tumanyete karo ali gweta sense meyo boigo nigo muri kibega seti amerika tena letuko liarero murai bwense Dr. William Ruto nigo agochiko storm anene karo muri seti amerika tena mono Ruto ni agochikwenda ase backyard gose ni agochikwenda sense moya Nyanza eri kwene kuna nkoika kuligererie meroberi ebere tato ekaraba Kenya bango mete buna Nyanza nigere stronghold yo murai wa mugwasimiro moja wa ni Kenya Raila Odinga wano murai bwense litukalero ni gagwika sense meyo asaba aba Kenya bangi kurwa sense ya Nyanza banyarire bakoborirwa abaikirane ageriko mwari ni murai bwense karalenge dego chikwegora chi project awo anne asumuroberi wa affordable housing ya sense meri ya Homa Bay go murai bwense nabwate angama tukatato akwaletaro ya sense asensemo ya Nyanza bayigo muri kibuga seti namureke tena abalemi ibe kemeligi chae nigobono baganyerete ngakiba uchikonyora bonus irigoro mono ekeromo rai buo umo wasiri wamangana agriculture gosobolemi
mitikali nturi atete buna ni gobono chibese 5.5 billion chicho bwato kwa eli abaremi bachikonyore bonus yabo wasema tuko ali bosio indo china sara no manje mwelia muri asika seti ya The Standard asense mereji gosoli ni gobono igirabu ya Manchester City kiago setu ekarikanya ndekego ikorwa asika soli jigendera de endojigo ikaptora na nkirabu kiakanya ndeke kwa omo ijane krabu ya Man City asika milano biri bigendera baigo amaliga no muichano korwa ase abairi na wasani igo ororekanete kero bali komo kero nyagosira omo riki gose omo tangasa ni omo kasafuli anyarde kago tukutwa litkore gosika kweni wa litko ligoro asense meri ya siaya I think siaya usoma be karane tega kweni wa lindu chikote ya siaya matanga bete essence meri ya ensemble ya western ote vinde kondega sidine margadena emotions nigo chiabete osamaliga anobo ichane kwa bete karomo spatio yo ensemo ya Kakamega amini Vihiga sakuru kwa Tigoi yes kasani begeta na bara ya begeta essence meri yo como ni katali kasafuri oyi bete omoralia asamatuka mange ase byombo byoboralia inge essence ya Kenya kone ngoro sabali ya yo Mario yegete ase ensei nere yunale kuligiria kabisa nasiri netu akikero kupoli ujumbe wanchumuligiria nigo Catherine Kasavuli akorwa Sorongoro Western ase county ya Vihiga awicho kweni wa sensemo ya Tigoi litukule Jumamosi kule litukule igoro ase county ya Nairobi amasabo yoko musabira na kumunyura na kumwesiko ya yo mwelio na kolegata sensemo ya Nairobi abwasabarai ao colleagues korwa sevita seni bionsi across the media fraternity mbaikiranete galia na kumukwano musubati Catherine Kasavuli uno musubati olenge bumunso aregoswa ase TV yao eliogiria ni goli alenge ligi ya kigimeli ogirio munso smile ya ni goli alenge tayare asoko musabaligereria na kuligereria chingaki ale koleta mangana maya prime time yobono mwanchu muligereria mugava amo senator Nairobi no alengalia oyo kuligie kirogo kibo president wa Jakoya no alenge madakarua no alenge amona baraibande nanya tukoba kago tererwa amono kurase kwaya yekumbe kiabarali anene bali bale kolega sina barabo monomo oyo okurukwa mic oyo likurukwa mic no oli bale koronere mic njenga oli bale go co-host nere mona mangana maya nigara ete abamu abo ase okomotereria ogotera kwalengenga he has done it for you iwono manchu muligeria ayuna aralenge musubati Catherine Kasavuli nigakwete chitariki 29 omwaka wa December chingaki arwali tuburoire bwa cancer yo roiboro igobono na chiekwenwa aliyesenka yabo igotoka Tigoi ase county ya Vihiga ayuna arasepeji ya gatano na gatatu rero nali akoirukirwa kurwa Nairobi ahead yelitukulia ankyo Jumamosi nali arachie kwenwa kurwa safe media fraternity kurwa somoro Ensakia nchino yominto Brighton Makori nigotogoteba pole sana kulinde na inyurwe mono ase amangana ahari kubeka wasana inyurwe mono aso gutwale bicha yabararia aigase orogongo rwa Gusii na Kenya yonsi nje personally na alenge role model asingenjo iliugiria alenge ya kigima chinga kyagoswa ase TV igo may her soul rest in peace. Otigana nayo no mwanchu muligereria abo igaya irobolito na Raila changes tune ahead of Ruto visit. Nyoro muraibuense liskolya lero ngo ikara Sorongoro Nyanza asara ibe kagutarira chinsemo au mona Sorongoro rwa Homa Bay asara chiego cha kyamangana housing affordable housing igobano muraibu kyama kya UDM nigo koraro lekanire gutiga mangana ya asiasa maega anene yobacholibu mwaka wa 2022 abwasa aboliria baraibu
bonsi korwa sensema ya Azimio la Umoja mono korwa Homa Bay na Siaya asumuraibwense agocha kwenda abatabiringa muraibwense kagocha mwamaskani aye na ndi muwaligani asenchera yabene arafu beka mirobule ya ino asa magendero musaba magendero alimogane tiakoleke ase chinse mochaino yokoranga asorongo rwanyanza bono muraibwense ngaochi kwaligani wasenchera yabene unlike omutenyo October diria chete asensemeyo akanyora a cold welcome sabali ya lero na bera che koba etabauti yake chinga kia Azimio leader Raila Odinga atebira barainga aligani muraibwense kago chase chinse mochaino mualigani na ndi mo channel ya magendera limutagete egere anyare kobaga kubakorera tinete kenkimine minto Brighton ndo chenga no tagete ko kwan no bate comment ni mbende do kwana bono muraibwense kwenda la sensemeya nene bono ya kwenda sensemeya ru Nyanza Luwe Nyanza, yes. Nyanza neri kabere bantu mbamba lakini igoka uja rongorwa Gusii ikiele karona jet ko yalia arojena rongorwa Gusii tayo kawo cha Luwe Nyanza ono rero Luwe Nyanza rongoriri kwani yes kama base ya Kisumu chikondi jucha lakini Nyanza umetakisi na Nyamira nigere Nyanza lakini nje dinaro sento na series igono mraibense kara ina nanda ya uja Gusii buya ono na into bange buno Gusii ntuli no kwegena ngakero kende na chache mono naende anabara chugwa tende e homecoming yomo waziri bogorani bwa mangana Eliudo Walo nabo na intura nyoro mu waziri ito nere esekoro bele mangana homecoming omuraibense abagocha ataketena magendra yomo gaga osina de na intuku sinki ndura project jiko Homa Bay affordable housing jiko gorwaro na intu jirije jiko jiko tari homecoming yo ekara Ocha, ego wikache na magendro, wikache ne packet of goodies. Ego homecoming yo necessarily by the way but ingo chari ne gentekenene kulende omuraibwense atakuwa Homa Bay na semo ya Siaya igo bono ayunto yasome na ndebo igasipeji ya kane baigengana neri wate bayalenga gazeti ya The Standard igoro yabali mibono akoranga egesi kiankeraro rasa bali becha gose farmers mono becha yes ekarba ucha konyore bonus besa yabikiro nsame talinke yo mto Brighton 5.5 billion ichine chibesa chingia igo bono bali mbeke meliye cha Kenya ngima usino otole mono tumanyira samangane cha ebona intutiga towoke ayondo chenga na rairo bulito ase gazeti ya The Daily Nation kolende ngana neregaiga rights groups osibe mbebiribi koigerera amangana amanya bantu nigo bono bakumachia abanyanyimbo asogwita abantu emiemo na 50 aigangwetera soroboti ruasogete rua World Report 2023 eko review amangana human rights practices ase chinse emiemo governance ya Kenya ngati chinse chemiemo chali ku review about human rights yato iganenga byombe byabanyanyimbo mbiroro biyiguita abanyanyi biyiguita abantu ntwarura oroche royala emibere yale gutoka kere dambu digeitira abandi basibiranire abanyanyimbo bakaba blamed kyombekeli kiabeta disbanded kabangana kikyali gwikiraniyo bwityo bukurende ebyombe biri bikogerera abone bo banyabantu nigo byasokire na kugikelia na gukana bururu na gokomocha police aso okubwatira ni waso bwityo bwayonto yasoma sepeje 12 egazeti ya The Daily Nation mbia kabisa kero watutheria ya endelede nene Nyanza no mo debut president katika shawa yana kujikwenda rasi county Kisumu timezo sendero simambia egara kuigora chiko sorry jeji counties kikoska jeji okora kana hasi county ya Kisumu na roje mugabana be county ya Kisumu anyang nyongo gakare kumwari ngatena bono ninga kiyo kora magenda ne serikali but you have no option you have no option at the end of the day yeri tuko kero toko ire na siga sedia The Standard picture to ni dimrekete bana amangana na kare amakongusara asensemeli ya Nyeri aniga goja ne kerapa menyi bensemo ya Ururu State Constituency Nyeri County bono banyari te ko discover so banyari te bakonyora omubere bo mosajo yomo ora se covid
gotubire ni bendere emwamu usigitambaye kemwamu na mwana yogo ijani na Joseph Gatongo obwate miaka 45 ni ganyorete gakwete gusikabekira ase single room house nyumba gitakombwete iran akombwete rinde bana bwate landlord bona batena Gatongo yokonyore a lab technician ase school ya Muhoya nigo amenyira ase nyumba ya ase miaka 19 kikorengana ni landlord ya Ekariuki Nchama mbara maingi kerida makweli ya gokorekana anande gotoka kale sanduki me etubire ne bendere ya ibendere mwamu igara sepeji ya gatatu odagwe somero mugano uyu nabo gwesomera ase ubugare boigo nindo chega city ne murigete nanga kimurugi ebo mokonyi bo murayi bwense katika shagwa arasinzi ya India ekero akariko gwikera no murobiri woman empowerment day asenze meyo ekero alingete nanga kya uchikoreta maya achikoteba swati bwense ya Kenya boigo sara egasiti nende ne bwate lingana lyugo ichania ase umusaja bwe miaka 68 50 no mo ni 5 ni toto anyaride kago siri bugima bwaye asenzemo ya Nike Naka Estate account ya Nakuru ekara otebe karabuna ni galenga disturb na ni gatete guita ekara akembe de train usigari umoroke weta keruta egari ikamwaka ikamokora kulingana banyimba ni gatebe na musaja oyo ni gakorte suicide osini garengete guita ekara ba witnesses batete no musaja oshunki ni gabwate birengera binge ibona bo yaro karantena ni gali guita no mwana yugo ichani ara sigaseti at standard page ya gatatu kwende de ngende page ya kane emureke na kyumura ibwense Dr. Amura ibwense Dr. William Ruto agutara sensemo ya Nyanza ekero murikyo seti amurikete buna ni gagutara osini gago storm yani ni gago storm ase ensemo ya Nyanza ase Laira backyard stronghold kwene kibina oretira maya senseme yo asensemo ya Nyanza eka ukwana litukole goro State House spokesperson Hussein Mohamed na tetebuna Raila na tetebuna Omora Ibwense Dr. William Ruto niga utara sensemo ya Nyanza erikoreta magendo tarige siasa korende niga uchikoreta amagendero asenseme yo gukora aberata to ayo guchaka litsko lialero mbia mono sana ekero once tuira sana monta kemba gali akeruta yo muliro anoro chibune goche tariko tenena ebintu byabeire binge birangali byabeire binge ase abakenya mono abagaka mbali gukwana umanyete go bagwekwera lakini usiku bono igo mangana depression is real na mangana stress na arororo and that's the damage depression yakoleta bono era somoro birbubo sera bwenka amarogoba karotora bena pasta isabo kento kwande nena ngikwira ji family ebi abantu baita berusi omoyo to jino ni story yakore tu stwakore tendis tv omuro ya monerusi dio omoyo krawata somoro eba achiete tajiwira na bono ekaranera gatana tigangi kole bono twaro musajo onde bonjari gagwa ko mwana we bokombe gakamoita onde twararia kyobe gagwita bana bae tinda mayo robot go se opimiro mairo sembiyari lakini amachiku monyo buna na pimu mbuyari ibono gikachiko enda fuka achikurineria mamacho mangana makong sana tiga nanchinkwa na bwangu siningo ikera sepeji akaberneli murikirete nga aba detectives niko banyatko bago soa ase chinsemo isato 3 sites ime yansema Eldoret eligo trace chinsemo nyagusira Chiloba anyartko baga koba the last moments nyora nyagusira Chiloba nigo anyartko baka umuberoye otogete ko sibiraniri ase metallic box buneli abana bakubugoria bintu gucheskuru garo mwana kwa ndi boarding umuberoye no bekire okabekwa asensemo ya Kipkenyo Kaptinga Road asensemo ya Wasinigishu tayari abakageru batano nigo babekire byara asokubwatira no bwiti bwaye nyagusira bakageru abo bayigetwe bayikuwa bose bwekigambero
Eldoret, asomo Senior Principal Magistrate Richard Ondenyo litukolia Jumatatu oyote banga banyariko bagutangwa sika tuka 20 elio obotuki burakorwa bwaime oborocha ba detectives bagandete gusangereria obusaiti ekine kyonge chikotegererwa chitariki 31 yani mweri bumutinyo yoiga ekoro gwito muntu Brighton kwa mubeke box me hani mangana makongu sana mangana makongu kigima Boigo High Court ekigambiro kia High Court negia suspendri amangana ya a bank to M-Pesa judges mata kwenye okungusa chibasi cha gurubengi tuliko na jumono bono bacha gitubeka charges ichororo kulende ekigambiro ekenene kia High Court kanyariko bakigo tutera ayu ale nabo kwanyorera ayu osomenga na kia mangana ale boigo robotri gorokoro kia mangana environmental risk bulk of global crisis over next 2 years yokora mangana yogwanchereria kwelire mangana ibintu bitwetana ine nature risk chikoreta gati abo murakera flooding and whatever na kikirenga kirachi koba kigukwanirwa globally in the next 2 years kumanyanga kibakonyora lichibuligi yali gukoro muchando yu environmental risks na abantu banyale koba bako menya buja waige page yakane ne mulikiretere Odinga buna chenchire tune yakubolia barai kurwa sensemo ya Luo Nyanza goseluo people banyale koba bakumwaligania bija umurai bwense Dr. William Ruto egere kero kwaliganira magani bija kwa matabiri karibu magani bija nabako nyoranga ogotigire kende kia singe after all serikali nige koroswa egere oburai babo bija magendraro lekane asaba na inchi nabambante ate biribo naba raibo rogongorwa Luo Nyanza manohoma beina siaya abasumurai bwense aratarire ayo nara sepeji yakane egazeti ni ya The Daily Nation buya kabzumo ajiburi nara gata ko basa magazeti yitikurara The Standard and The Daily Nation era uduma uchumbe ya nyinga tatenga YouTube watukurunga kwanda to kubata magazeti lakini nyora ntwa kuborina umurobiri bwe bwatoke no change yake tugatwe bwatoke weekend bwatoke gitwa gateina tutomere uchumbe ngakuragani kujakra 7:30 to 9 umurobiri kyotagete nkero kyoragani gatiabo kaltwa tena chirichine to agachiesire anachajira so umurobiri bwe kabemberi igekaba kujakra chinsa isano isa tujamugaso igachinsa 10 Gusii ikomi lakini bano twatakana muro ngendo kyoragani tobeke gatiabo gatutaka se birengere byao ndo koredera bena boto koredera lakini twatakana umanyena murobiri kyote torete gatiabo engero kyogani tote twate rumba nyero redeem singwa dentro reggae chi country music twatakana jiri ore bwatoke buya amona intwe niro je SMS ino na roya simio tomire na ro defini kyo gotomire kusoma tori abande genda gotoma narorire kesto otumire ngochirigere litore to sasa mire ndi studio to kwirana to so sasa mire ya kabire ya magazeti etoma gokororo tuma so SMS itu jiringori na gochikwanira aneka to kobeko boroso we wiki egoje yes that's the foundation bemo ndio ndo sasa mire studio ina ndi studio bwanso musi asemambi ya bono yes Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri birasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio jibirenko bigoro wetani chisemi chabutambe ngwegeria bare okubugi gita na buigo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ye yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoreria chindagira chingia na boigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubiryo CBC iru mwanu ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barase kanisa ya pefa ensemo ya daraja 2 wosobari kire email pottershaven@gmail.com boigo na buku bakesimi asi namba enuti isano noibire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano noisetu inye gose enuti isano noibire ibireyemo kianda isano noisetu isano noibire isatu isano. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chiticho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene igichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy.
so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet kwa ufugaji na ukulima bora. Ine nomanyete ekewekia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Manju muliro Ndizi na katwere nikuru asenza mirende ya studio ya semesi ndo jiroje ga matumire chinyinge sana karmoto deina kimota kete tokore ase ikiego asumuru bwato kometera gwero ero rikiari etari bwato kendoro lakini ile bwati naki zara era bwati ngaki tore bwato ke nane ngmoro ngitokwe bwato ka metera bokwe bwato kono ko mugondo kabisa ai bwato ke moro bwato ke no roro ibe tokonya kodina njera kitoko nyobeka die to akabikira bane ebitugi bie metaranganga no to nyakuri ebitugi bitindi kabisa bibi kumoro dari kolima me ono manje muri karana to kwa yese me siento jiroje kwanda kuturanda senze mu yamagaseti to chuti abirata to kora kuroro tumoja gusoma yese me sini kiato je na kia minyokire mano me to mwako jinse chigaru ko minyoka kianda gi komisa
sana timedina ukare mbirone kana tena tutigate matuko 352 to koro mwaka njingera tuna konya bara buya indiker mwaka ngwairo na to 2024 kyotir na sama gasiti dikura to ma sama jese mesina kini kanda ujitoma kero to bori timo ajumure ngtomo bori tinga nkyo tagite muziki yende tigarete ntotigarete mangana ma ejimesikie menge otatiga Gusii urban music eyero nigere ase ensemo ya ekebembe likira litukule Jumatatu wika Ijumaa chinsa saa 8 mpaka saa 10 no mangana alitwanya sukuma gochia ntubwati bobe ntubwati bakomuntu mekubaliana bono neli twengecho bebirangera libyo muligerera juko nyobere used lakini ndeta watebanga oyo no mwako moya kuna mabadiliko maonchele linaroro kilibono tagete mbali na Gusii urban music na bongo mangana bongo like maswati petronira ngokoletera chinsi icho ntuno tolege gato tebi tutakusavu na kitu gani ntubwate chiringara njirororo ntubwata mangana reggae ntubwate chiridim ntubwate country music kikerekio tagetae tolikere ujumbe usina ende nkirekie getaarabu iko mkituambia tuende coast tutaenda pale na ndo toko baba coast kabisa tolete hizo taarabu pole pole mangana mnenge nchere yobantu tumira ujumbe twarore yaba kestonchari bali kirega yabe valini bikoro washandika proposal yabo ndo chinerega kolende nonye bagoteba bayigo goteba balenga nonye tuganyeterende gakitkara kuni no baba krisorina rajinso macha cha mountain vya gotebanga yani goma kubamba inakwenda hivyo cheza for the last time asante ngoligere litorayo tolose ntokonyore na makubamba lende oiwe bya asengencho nae tokogokia ntolikogokionde ekiagera ntutamo gatari gutamai gatokogokia toragogokia matega ziuboriki gose program era asensemo entertainment komanyo mondo na gosemio mondo ebina bire kerenge kanena talina tatoriga yakogejo mo we are here to educate you kurana bakorana sara squeeze ya mikazirika aje redune konage chiriga lakini meto komanya bale they know ntude tokogeje this TV lakini bonto twako twose merwada ai Ensakia chaki na preto na sara biamon tuira na sansa mema gaseto kiasi nini wewe kasi beja hata na tunili mrekrute na kibono aba le mibeke merige jae ba uchikonyora bonus ya wekere serikali ya nyari kubatoka 5.5 billion shillings ejo chikona kinangonyora bale bonus ya hali bonus na bora nyore ekromo wasiri bobo remi mitika linturi Franklin mitika lintunde na mayirina Franklin yakarkoro Franklin mitika linturi ekarate ya na bono serikali yana nejibese itali ron ena bate tena drone kone ndigo jibese je watu kuna serikali ekero balenge no moteneli ose Ken German KTD David Choro na KTD CEO Wilson Mutaura karabargo bakarabanyo nindina ukwana mangana mangi gurunga kibo korea sekemeli yecha peche komi ni na kia mariga moichano na makumia aya negative litukurigoro anene kero abantu baikirane ase okomwa gosama sabo yase emosubati nyagosira kadani kasafuri oyurenge veteran TV broadcaster okorde merememe ya asokwena kibina mentira bantabange utangasira mangana buya asimiaka mingi asenseto ya Kenya abanda baraya bange mbaikirane alia litko rigoro kero babwate amangana emasi likumasi likumo asama sabo na kwena kuna lende na baikiranire kero baigete ase ensemeyo ayo naro agenda la segasedi komi bechi ni ya egasedine ya the standard biamono sana omwanchwa omuligiriria tigankwira niwe gasegazeti ya the Daily Nation tumulikirenga na ki omukonyi bumurai bwense arigati gashagwa atebirenga bono nigo bagocha kwegeria aborokia bali baloko
asensemo ya North Eastern Region eliogo nyoranga abalimu mbaisaine ase orogonguru mete squeeze abalimu abange mangana delocalization na ranga nkuligereri gwale abali bairane ase bakuru gusa angena ase bakuru nyora orogonguru North Eastern ngobere challenge anana mangana yobosagani wana balimu nabara umwanya abantu kwanyora baondokire baoboire wana kyokora serikali tegete kwegereria bali bagali banarete bintebyo agwonye nembunda otene note yabana yunka waida nana kyamangana ale ngono batabire ngo kibali go train more local teachers for North Eastern Region nigo ayakwanetaya litkuligoro nyora litkuligoro na umeranete no mo UK High Commissioner to Kenya Jane Mariot ase ensemo ya Harambe House Annex Office litkuligoro wego nigate betenga when teachers leave local schools suffer anekara balimu bakuruo the local schools nigo bago sava mono igo bono mpaka nitiko chikurua maigeli gochia se abalimu asorogongorwa North Eastern bego omonogali bwe bunge nene Moses Masika Wetangula nigo aruro bosemia gochia saba subati go venja monasa mangana siasa niga bolri bali bitayale baikira se chi chempa cha parliament banyara ko bako bikiorokerere gose chi role model asaba subati abake abange igate bateliense ya Kenya norwango rwa Africa banyara ko bago succeed weikaba subati umubaro w'abasubati oteme ko balance nonyena si ebunge tokonyara abasacha niko bali 10 kwanyara umusubati ngaro yo mugusibabiri ntugu faulu buna bakenya gusaba abantu kurorwango rwa Africa onye ntugu twara gender equality enyare ko ba kekura asichinse chiko bana baswati batabigo banyara kwa bagwaso yasamangana siasa epejende nelinga ense ya USA niko yarure offer ya 1.2 billion ase ondwensi orale to motu sora ujumbe igoro yobosagani olie kiongozi olio koligwa Mahamud Abdi Aden oyo nyatko bawikirani obusagani asensema ya Dusit Hotel attack nyara abantu basire tubugima ase obusagani bolibwa koregete kitariki 15 mutinyo mutangani mwako 2019 nigo balinga abantu 22 bonense ya US yesoiri megokonya Kenya egere bali umusagani oyo bagotebangani nigale armed and dangerous elieta Mahamud Abdi Aden nabukuligiri nona bright nabanya kwa moroji somewhere onyolenge ofe ya 1.2 billion kwa nyenyori kwa vikiri mubuko igoma no ndebwensi obwate taarifa zozote kuhusu huyu guide na bako akoroboti gosekara nyaro motu na bako iro motu egere ayole chibesa ndio ninjira yamoyo konya ense ya Kenya osekizinde kumanya basaringa ibabere igakere ofe kurubune Brighton 1.2 billion kumaanisha this person is very dangerous. It's very dangerous. That's true. Amine. Igoma mwanchu muligeria nabakanyorera gazeti ubwesomere asenchera yubikirana. Nande nera asali na baru gazeti na hate biringo muligiwa. Ekane na banya kanyiroje. Igoro gana gazeti ya standard ya sida ke moiga ne mulikere tebuna murai umukonyi mu murai gwenseri gatika shawani ga resiribna kwa dibagalire guna akore mirimo manage count calling county nigadona eretari go chikote mugaba nankia okora ereni gasi no calling na koranda merobelio ya devolution ya akore mirimo ani gaje karo aba ebimonyo osaba abantu bambaje ku machuna ya ni gaje ku intimidate bagaba na ni gaje ko bate into ba okora kolende erote na tindi go chikote ya bagaba ne kiba okora kolende ni gasi no calling ya no ko bagatikati yes kale ne count korana bokarali wa beire obuya asensemeri ya Incheton University ni gobono abarai director aborokia as university yubono bakar ko moje vice chancellor university yo isakatibwage kerba kumbona etigemeremo ekerba ko mochimuna institution ine about the financial crisis go samangana ye nivo nega agenda ta kwene kwa university na po management ina no bokore go sobote ndio buya mbrare kana abote nimboro bobe as university yo ya Incheton abu ayini gara sebeji ya komi na kane ayuna haruno chisara ayro bertas kaseti ya standard na manga asika seti ya the standard lakini rende ne lina ndo jasina kaseti ka digete buna committee da kirikoro subene
ase county ya Kisii na Nyamira ikorigira rine bisanga ebigenda tukoene kiwasa rongrosi bache tena nkibanyorire yes kikari koirira ebinte binge byobosari gokorekana ase rongrosi inarara ase gazeti ya The Standard bia mono sana ase gazeti bago ya The Daily Nation ni muri kireto mugani w'umunyangongo umusubati Catherine Kasavuli oyunye olenge okora imirimo negitaseni ya KBC nyorani gachagitwe imirimo ya 1990s ririto kende tutaramanya bande konye mbara iburu abange babo kurende she was the queen of the TV oyonya tkobaga koba eulogized na bali kibonzi across all the media fraternity na into no tolime muri gazeti na muri kiretengana ki media fraternity gati abo bali bekiranite Fayez Kweresh oyo muraria bwa mangana mayiye kuro gitaseni kia KBC na baigo oyo kabero mwaziri bwa mangana ye Chindemero Farida Karonei nere nekiranete ase amatanga yo asamotoga Timono Kasavuli buno muntu olenge yani olenge etabauti yake na abantu bande yabo Christine Nguku kurwase gitaseni ya KTN no aikiranete asamangana Fredo Obaji Machoka nere nekiranete agotebanga 1991 Catherine was of those people who were poached by KTN 1991 no mwakana ari kuigoru by the way ere tayari konyosoire ase TV ambia Isaya Kabira nere na tebetenga keraruete KTN 2003 in management nigoba motebetie Catherine nerulenge next yani kwenye yani KTN na kolete gasiororo Julie Gishuru nere kiranetabu Jimmy Gitu abana balikiba mangana Swale Mdowe na kiraneta kurwase gitaseni ya Citizen Kathleen Openda nere kiranetega igabali kibonsi asubwamo aiga no tokororanga ekero kora asebuna gaigatore ekero muchando konyorire bono tuliko banga niga igoko gokora igokonyoranga baliki once across the media fraternity babwato bomo na baba kucha bakwaisiko yao yo mwelio Catherine gati gitumwana oye Martin Kasavuli chinga kingina Catherine musubati Rachel atebetanga Catherine nigo akamusabeire nyama korwa setatu mwabo and na atebetanga Catherine nerolenge the best daughter abande mbaro agini agatebanga abamenyete machi mumbu bakumwachi basa kurende oyo lenga ngenere Catherine Kasavuli iga abana akaromore abaibuli bare moyo baikangi kigima nalimo konyorano nye na masiseni twagota Catherine gara ni wili tukoli yanke Jumamosi tariki 14 ensamo ya Tigoi egotoka se county ya Vihiga ayuna ara korekanite go matanga ni gara beri tukoli yanke asensemeri ya Figa na ndo Ensakia togotoma sak team togotoma ito ochia se amatera basani bakasa full aso sia kwae nyasa tika abe kenkoro yae pali bema kabisa ayuna ara sama sidi tu tukodro sara singena ndi kwa badradi ya timbo ati ngane yo ya musubati Catherine nondo chengango ikero mwelio abuno otwekera magasidi ro mwelio abantu turajikonyorana nitukuria matata ndo jikotebya mangi binara bakoreka mangi tutakwenda sense mirindi instituto kwera na bono nikuturaji elika bwake gotoriria se lingabur tuputuma kubora nina abantu tange twenda somorubiri bwe watoke twari kwera na twari konyoto teneine tura sense mirindi watoke kwenda kini sali bintu mbionjereri na mwaka 2023 bono nito tena muto tumene uchumbe ino na ekarota twenda sense mirindi watoke totenene nane kimuraga ni weekend tabakorere ene kototena msikiri ya sukire gochia semoro burubwe kabu embedi twakaretire ya Gusii basani betu twakaretire ga bate bakwana mangana mange lakini bano twasukire ojibosi bantu kanina matera kana mara kana sengero gi jiridim jirege nani jibano chilingara tarab jiringara country music matagete ojagere weekend twebwa toke pamoja kero maito mosikine yogo ekerogo nyegeri biebo kabisa abone ogomekina kwa yure bio etena monda kugaji obeke radio kerna korro mugako isaka nunda mugano yalia na tebune radio no iralia teri kwa moja masasi nestima negenda ande ne kerogo beke riogiga kwa igwo mosiki wewe no monto meteno ne
no ene TV ga kero montari nyomba to kunya kumugambiga kwiubuya kubwarira apo egete no kunya muntu onjo ri birengere kera bekiriga no ene TV no ene radio eni ga kwiubuya ikomo kero musikinerio kero monta arosire weekend mato amubekera magana mange muna bono mete twasomire amagasete bina muntu najita kacharara igari kamoita yomur ono musiki ono muntu rabo ngarengera tinake muntu na kya kale muntu ngia kinto como bekero musiki ebira bono musikinerio go ebira no yan stress yes musiki ngoru stress musiki na to stress sana people cannot sit from Monday to Friday bakorosa batagete si asibago changamsho monta atagete kweba in a bit aniba ke gotali akore mechano but that time ara smile ara lengereria nanaki akwebanga nande gobono lika lia Gusii Urban Music na bagoto tabina ende lika lia Gusii Urban Music na bongo ngina endo ganete sengincho muswat Petronila Mokeira ngokoleterale Gusii Urban Blaze na boigo bongo yebona no ene kanisa keroga ne kanisa kwa ndoro motimogo ase kanisa mpasta kiwanyide njenganje mpasto korandia nando korabeka matera kanisa ujanga musaba bantu medera na bana ke bana nene gatiari orandi kabisa tan tutubore ruka isatoinye nando beka kamatera kabisa bantu medwa kujanga baga changa mkambali ko iwakole lakini yoro korandi ensa mengi ma people sleep people don't listen people get bored people start walking out na beko nyalika na kinaone kanisa konya tubwa section yes sections nge pindi ngero kya matera pindi kya bana yes yuna tubwa sections naona si kanisa lakini musiki cha muhimu musiki ndio cha msingi muziki ni dawa tuenda senze medicine na tore tukisikiza utakuwa sawa tuenda senze medicine studio ngwe na tore asentunde ndo tena ngakitosuke kujira kile tokanyete SMS yao usijumbe yao witira sense maina mbeyira siskini yao rabu tena musiki kyo yotagete apart from urban music ya chira sense medicine kabembe tosuka bana